Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jing kap pha thalam September ni sim som ni leli Wednesday ni khuin zong jing ka thuso ngai ki du hiti thuso ngai tau hiti Sadar Hills gam sunga Motbung Youth Club hon zani September ni sim som ni le thum Tuesday ni khuchon thupul khanan bolovian Motbung khumuna tangkhul nammi auto driver khat chungchang thua su thingna clarification khat hin so do vian chuchi tangkhul auto driver pato ke phoi pi khumi khat Kamcheng hlona anakina an hlon thu cho milong hon sangta thlut nau chunga Motbung Youth Club hon phamo sa nau thu ho hin phung do vin thi mo chan vin hi achi sa September ni sim som ni sagi zana chuchi Motbung college maya thil su cho aki za do nung chon Motbung Youth Club hole CSO chum hon chuchi thil so a witness so mi phobep kana kimu piwin thudo kana dong vin hi le chuchi tangkhul mi pa auto driver pa to an kinil pa cho alung thim boy thim a hi cho head do a hin ama pa chu Motbung vel a rehab center khala omjing lai hin ama pa chun rehab center cho phalnabe a hin da thla hungzam do a hi ama pa chun suspension of operation SO nuya kuki Thingnoimi ho kiloi khomna organization khat cha to jong ki job banna nei puitin Motbung Youth Club hon hin phungdo vin hi ama pa chu manpur police son amat o hitan hiji chun CSO hen lang ko hijing jong le head chet lovin thu so imacha su do daw hentin Motbung Youth Club hon nge na bolovin hitia thu he to lova thu so ki bol hin zalenam ki ka ki head khil no pin do sa ding hitin jong phungdo vin hi ama pa hi police custody a umjing lai ta hidanin jong ki seyen ain sumite ho vin zong Thingnoimi hi poitia su thingna an bol sau hitan tangkhul hon ama pa hi kuki National Army Kenya panghidanin ngona an bulkhum vin hi Imphal ko pisunga Rims Hospital muna Teachers and Medical Officers Association hon zani September ni sim som ni le thum ni khochon thupona na bolovin Rims Hospital muna OPD chule service adang dang ho anakha ho zo siu cho aki hongdo tai ti na phongdo vin hi doctor hon ki phin na ngau vin diman phabe man bol vin hi diman bol ho chu hi le mi vo ho gang the pe na mat do ding chule doctor ho le patient ho na dam lo ho ki ka ki boina ho ting le mo pona nei ho authority hon pana la loi na di vin diman bol vin chule social media la ho gi na ki bol ho zo si cho cyber crime elat bol diu chule dan nung zoya legal action la hin ning diman bol vin chule Rims campus sunga security phata koi hiding adi a thilso thuna theimun ho a security phata koi hin ding in diman bol vin sukile mi pi ho to ki zamat na ding khat bol do hi hen tin diman bol vin hi Officer Lin ta pi Gloria gangte hin Indian Ambassador to Norway panmun aloding hitai ama hin tule to High Commissioner of India to Malta panmun alojing lai ta hidanin zong ki sei na hi pi Gloria gangte hi 2000 batch Indian Foreign Service IFS officer an hin a posting china ding mun Norway gam sunga zo ludwa ding hitai tin Minister of External Affairs on phongdo vin hi Indian Forest Service IFS ho India palaya gamdanga ho hi Ambassador Hilole High Commissioner tia head hi vin British te vaipu nanuya anum sa ho Commonwealth gam sung ho apalaya achi tingole High Commissioner tia head hi vin gamdanga palaya achi tingole Ambassador tia head hi vi sole Commonwealth gam ho India palai ho to na ding mono office ki koi ho cho High Commissioner of India tia head hin sole gamdanga India palai ho na ding mun ho cho embassy tia head hi Senapati District Senapati Police Station hopsunga Upper Khabung le Lower Khabung gam sungcho Manipur Police ole Forest Official hon drone ho mangcha khulsil na nei naw vachon zani September ni sim somnil thum ni khuchon gampeng hector somni thum to bangcho kani leidinga ki wat hi chu ahin hedo ovin chuchi kani le ki bol hol amun phabe bachon kani mu zo na the manu hitai tin Senapati Police on phongdo vin hi khobung khu sung vai popa Chairman Pacho Police on gina khawta aboluvian kanile ki bol ho su mangsu hilova chule kanile abolo hilning vin Police on gina khawta aboluvin hi Demand Committee on Creation of ADC Pherzol Kamjong Nonele Tingnopal District hon Manipur Governor hinga zani September ni sim somnil thum ni khochon memorandum khat an pelu de vin ADC Delimitation Commission hilole
sub committee sim do na dinga demand an bol naw chungchang thu ho cho Manipur governor hinga na hlot ki du vin hi the limitation ki sim do su hilting le ADC election nei hi loina dingin ngen zonga bolu vin sule government of Manipurin Mars ni sim somni le sagi sangni le somni le khatni khochon thinglangam sunga district li ho ading ADC tha sim do hinadingin thu na na law vetin zong governor and head Savin Manipur High Court in zong the limitation commission sim do hi a aphat cha ADC election nei a hinadinga thupi an pe saw hitin zong Manipur governor and head Savin hi Imphal Khupi Olambulen Munaum Tribal Girls Hostel sunga government in ato sa paramilitary force ho cho aung thong ding somle ninga sunga government in anodo na ding vin Tribal Youth Council Manipur hon head Savin hi chuchi Tribal Girls Hostel paramilitary force on alunaw chunga Tribal Youth Council Manipur TYCM hon complain an pelut saw hitan ahin la government in nasa in an nepo vin hi TYCM hon say na vachun izem tia chumuna sipai ho chu akitol do lo wa hi le Tribal Youth Council Manipur hon sipai ho chu kinodo ding thilse thilphalo aso do a hi le government thep mo hiding hitin phong do vin hi Nepal gam sunga government in social media akha jeule government sunga negu corruption aha bol be se ji uchun Nepal gam sunga generation Z minin khangdong hon ki phina sangta na bolovin Nepal government chona phila hiljing vin hi sutia Nepal gam sunga ki phina ki chainung hin Philippines gam sunga dia Manila ko pi sungin jong mi pi hon government sunga corruption ki bol ho negu ki bol ho dodal nen ki phina sangta bolovin Philippines capital Manila ko pi sungin mi pi asanga simhon ki phina sangta na bolovin Hupi sunga ki pinna bol hoto polison sata akino to na wachun polison ki pinna bola pang mizanival anamando vinehi thusu oisan hin ki chai tai thusu ngai ho zo se na bon chaw vini khupa